Thokozani bantwana bethonga. Thokozani sizwe simnyama sase South Africa. Thokozani Makhosi amakhulu. Makhosi Zulu lokhulumayo. Namhlanje ngizocala nje ngomkhuleko oMahubo 23 verse 1 to 6. uJehova ungumelusi wami, angiyikweswela. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu nomusa, ungumelusi wami, angiyikweswela. Ukumbuza uJehova, ukukhulume noJehova, have a conversation with God. Umbuze uNkulunkulu wami ukuthi wena ungumelusi wami. Uma kube ngiyaswelwa, kwenziwa yini ukuthi ngiswele? Ngoba ezweni lakho ushilo kuMahubo 23. Wathi wena uzoba umelusi wami, angiyikweswela. Bantwana bethonga, we must learn to have a conversation with God. Learn to build a relationship with God. Kuza kanjani ukuthi uhlupheke? uNkulunkulu akubhekile addressa with your heart ngokuthembeka. You know, when you're having a conversation with God, uyambuza uJehova ukuthi Jehova, njengoba uthe mina ngithathe lonke ithemba lami ngilibeke kuwena, kungani ngiswela? Ngoba ushilo ezweni lakwathi uJehova uzoba umelusi wami and angiyikweswela. Asizifundiseni ukukhuleka Mzansi, bantu base South Africa. Izwe lethu liyaphela, izifo ziningi. Sisifundiseni ukuthandana futhi. Siyekele ukugcikana. Siyekele ukuzondana, ikakhulu abantu besifazana. Yazi ukuthi mangalunga thina la abantu besifazana eMzansi, bonke abantu besilisa nabo bazothandana. Mthanda udadewenu, appreciate. Love your sister, appreciate. Umzwisa kanjani omunye umuntu ubuhlungu wena ongeke ufune ukuthi bakuzwise bona? Ipain wena ongeke uyimele, umenza kanjani omunye umuntu wesifazane ofana nawe ukuthi ayimele? Masingafunda ukuthandana, izwe lonke lizothandana. Fana nasendlini, umama uyi-engine. Makunothando umama letha endlini, indlu yafudumala. Ngicela sifunde nokukhuleka bomama. Abomkhulu bethu balwela kanzima lelizwe. Asikwazi ukuliyeka nje. Abantu bangaphandle bafike basimunca kungokwethu, umhlaba umoshekile ngaphandle. Sidinga ukucina edolweni. Siyekele ukugcikana, siyekele ukuzondana. Sidinga ukucina edolweni, izwe liyashabalala. Angazi ukuthi sengicaphelelisile na, angazi ukuthi istate sikhiphile ama results. Are you aware ukuthi half of the nation abaphila la eSouth Africa, they are not South Africans? Awuthuki. Maloku uzalo letha abantwana kulomhlaba so awuthuki. Asibuyele emkhulekweni. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza uJehova. Uyakulalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa nasemanzini okuphumula. Yini amanzi okuphumula? Yazi amanzi okuphumula singawahlaziya ngendlela eningi, but mina umoya oyingcwele uthi kimi, abantu basabhabhadiswa yini? Abantu mabakhuleka ibaptism isesekhona na ukuhlambululwa? It's either ubhabhadiswa ngesiziyoni or isiRoma or isichurch or is ubuzalwane. Abantu basaye emanzini bayobhabhadiswa na? Ngoba mina ngibona nje abantu ababhabhadisayo kulamalanga abathandazeli nenyanga balaphi bendabuko.
Angisho naseBhayibhelini kuyashiwo ukuthi uJesu wabhabhadiswa naye. Amanzi akuphila. Amanzi aye yonke into, ayehlisa yonke into emuntwini. Asichubeke. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Yazi bantwana basikhaya kimi le verse mangilihlaziya. Even the death angel mayisifikile kuwe ifuna ukukurobha impilo. Kodwa uma ukhuleka kuJehova and reverse it, uJehova uyakungcobela. Ubone noma udriver sometimes kuthothi uhlala uhamba ngomgwaqo othile, kodwa kube khona lelanga leli, kube nesithunywa sakho sikutshele nje ukuthi namhlanje awuphumi la, phuma so. Uzwe bathi there was a huge accident labo kumele uphume khona. Ingakho ngithi kumele uhlale ukhuleka. Khuleka. Bring the angels of light kuwe. Moya engcwele uyehlele kuwena. Ama-angels wakho akugadile every day. Uyihlambulula ingilosi zakho ezikugadile. Zichumane noJehova kube khona ukukhanya empilweni yakho. Lo mkhuleko usho kanjalo. Uyawubuyisa umphefumulo wami. Umphefumulo wami makawubuyisa uJehova kuba noma so ne depression ne anxiety, kodwa mawukhuleka kuJehova uNkulunkulu uyakunika ukuthula. Uba ne calmness kunoma yipi situation, ayibuyise impilo yakho ibuye ihlangane noma ngabe besidonsekile imasaphasapha. Umkhuleko umkhulu bantwana basekhaya. Masingambiza uJehova ukuthi ayehlele phezulu kwesizwe sethu. Sizosiluza isizwe sethu. Abazali bethu bahamba balwela izwe. Omkhulu bethu bahamba balwela izwe. Leli thina sesiliyekelela. Lithathwa abahlakaniphile, kwasho ledambula athi ifa leziwula lidliwa abahlakaniphileyo. Qiniso libhlungu bantwana basekhaya. Yingani singathandani? AmaPakistan ayathandana, amaNdiya ayathandana, abelungu bayathandana, ama-Jewish ayathandana, ama-China ayathandana, angazi ama-Nigerian ayathandana. Thina la eSouth Africa sihlulwa yini ukuthandana? Why sivumela isitha singena ngaphakathi kuthina khona manje bazosithathela izwe thina siyophilaphi? Izwe lokhokho bethu liyoshabalala sibhekile. Because of asithandani sabantu abamnyama. Into esiyibeke phambili ukuthi lo uyinyanga unonkulunkulu wakhe, lo mziyoni unonkulunkulu wakhe. Nisaphethwe yi-doctrination. Inkululeko yafika nini? uMandela waphuma nini ku-prison? Why nisesene-doctrination la phakathi kwenu? Ningasithathi ukuthi sonke sabantwana bakaJehova kumele sikhuleke sisizane. Hayi mina ngiholi ngumzalwane. Hayi mina ngumRoma. Hey phaphama sizwe simnyama. uNkulunkulu munye. Akekho omunye uNkulunkulu. And sonke sabantwana bakaNkulunkulu. Irrespective ukuthi wena i-religion yakho ithini. Why abelungu banama-religion amaningi kodwa babambene? AmaNdiya nama-religion amaningi kodwa abambene. Ama-Jewish anama-religion amaningi kodwa abambene. Sihlulwa yini ukubambana? Sivumela isitha nje mawungezwe istats nje ukuthi makubalwa abantu abamnyama thina sizalwe la eSouth Africa 50% ama-foreigners. Kuthini kithi? Sizoblame i-government ngoba noma yini abantu abahleli eParliament abayikhulumayo siyayigceka. Ngeke siParliament sonke. Noma angahlika uMantashe kungena omunye umuntu esimfunayo naye loyo muntu loyo siyombona iphutha ahlike kungena omunye simbona iphutha ahlike. Angeke siphathe sonke. Thina umsebenzi wethu ukuthi sikhulekele abaholi bethu ukuthi izwe lethu libe sustained. Khona manje there are loopholes everywhere. I'm even scared.
ngizwe labo mama abasese pregnant abaletha abantwana kulo mhlaba esiphila kuwona manje abantwana bethu abasi-safe saba nokuthuma umntwana esitoro umntwana makayeni e-university usuyawara omama ukuthi umntanami uyophila yiphi impilo uzoba safe na because sivumele izitha zangena ziyazenzela la eSouth Africa asithandani ubheke nje i-road rage ngenza iphutha nje umdrive utaxi driver wakithi kabi angafuna nokungibulala iphutha nje endleleni ngomuntu wakubo angingasakhulumi ngodrive utaxi driver phela noma umuphi udriver siyazondana asithandani uthanda lukho nje kithi abantu abamnyama angazi ori yipi le case eyehlela isizwe simnyama ukuthi abantu bangathandani makube khona icase eyehlela isizwe simnyama ukuthi singathandani ikakhulu la eSouth Africa ayisidinga umkhuleko and abantu abazoyenza leyo nto leyo abantu besifazana abomama qinana edolweni khulekani nikhulekise umhlaba khulekani nikhulekise izingane zethu izwe lethu niyekela ukuthi umsuthu umXhosa umchangane umvenda siyinto yinye leave that thing take it out we all human beings and we are South Africans sila eSouth Africa silola ini izwe lethu ngani ngomkhuleko nangothando masingacala sikhuleke sibuye sithandane ngeke sitha singene lapha phakathi kwethu angazi abantwana bethu bayokhula kiphi eSouth Africa we are so selfish this generation it's so selfish obaba bethu bafa ngo-1976 balwela inkululeko yethu omkhulu bethu bafa balwela inkululeko omkhulu nezalukwazi yethu bagcolele emathuneni balwela thina ukuthi siphile kamnandi thina senzani uzibheke wena wedwa ubheka amathenda wena nefamily yakho ayilale awunandaba nalomuntu olapha ngakho ohluphekile inzondo yini why singabambani why siyekelelana why sidlelana umona noma usemsebenzini umuntu ufuna iposition yakho angazi ngoba uNkulunkulu akangeka siphe ngokufana omunye nomunye umuntu unomsebenzi wakhe omunye nomunye umuntu uneposition yakhe kuba yini udlela omunye umuntu umona kuba yini wena mahola ukhulumenti or mawuhola ufuna ukuthi omunye umuntu angaholi sizondana sodwa sibambisananga abantu besimami asithandani siyagcikana liyafa izwe lethu liyafa ngazi abantwana benu nezizukulwana zenu bayophila kuphi asikhuleki asithandani sisiqhubeke ngomkhuleko ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe noma ngihamba isigodini sothunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami noma ngihamba esigodini sokufa angesabi okubi ngokuba wena unami yazi lo mkhuleko lo okhokho bethu nabogogo bethu bebakusho bathi mabazabalaza lapha badoyitoya balweliswe lethu bathi uNkulunkulu wena umelusi wethu sizosilwela isizwe sethu sikhona thina namhlanje senzani tesiyaziyo nje ukugcekana amadimoni siyawazisa abantu abayongena ezulwini nangeke bangena ezulwini siyawazisa awazi ukuthi izulu lilabo heaven is in you amafu le sky le bizweni ugceka abanye abantwana who are you to judge other people uNkulunkulu wena uNkulunkulu wena na uNkulunkulu uyi-1 mina ngazi ngoba education say free information say free yonke ikhona regarding the universe but angazi we are still lost and siconcentrate entweni engeke zisibenefit nganix izwe liyashabalala we just focus yethu nje we still doctrinated namanje I'm surprised. I'm very, very sad and surprised. Sisekhona amasonto abandlulula abanye abantu ukuthi laba bangcwele laba abaseholi la
really this time la kumele ngabe sibambisana sonke ngomkhuleko, irrespective ukuthi useziyoni, usesiyoni, use-church, use-Roma, uyi-Christianity or yini. We need to come together and be united ukulwela izwe lethu, ulisasa labantwana bethu, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo munye. Yazi engathi ngafisa kube bathi kunomuntu oke washona nje 2 years abuya azongicocela, azonitshela lento engintshela yona ukuthi uNkulunkulu munye. You can have your own religion but uNkulunkulu umunye, universe yinye, and impilo yinye, uphila kanye. Sicike intweni engeke zisibenefit nganix. Izitha zethu ziyangena ziyazenzela ezweni, bayasihleka nokusihleka. Inzondo angazi yani, angazi inzondo yani, ngoba sesihlakaniphile abantu abamnyama, sizwe sase-South Africa sesihlakaniphile. I thought we have passed that. Into esiyazi ukugceka. Munye umuntu makakhuluma ayinokuthi namanje bangikhuluma khona baso bathi uzenza ngcono. Anginamsebenzi mina ngithunywe uJehova, ngizokhuluma into engiyifuna. I don't care ukuthi omunye umuntu ufila kanjani. Yazi kumnandi kanjani mawukhuluma iqiniso, ngoba lokhu saba abantu phela abantu izwe liyafa ngaphandle. Akekho umuntu ofunayo ukuvolunteer ukukhuluma iqiniso. Akekho umuntu ovolunteerayo nje athi mina ngizolifela iqiniso. Ngicela sithandane abantu abamnyama. Mthanda umfowenu, mthanda udadewenu, uthanda abomakhelwane, thanda wonke umuntu. Yazi into ebuhlungu, ngisazobuya kule topic abo medical doctor nabo traditional doctor. Ungitshela ukuthi umehluko kuphi, ungitshele nje wena ukuthi umehluko kuphi. Yabona ngisazokhuluma and I speak my mind. I speak my mind. Nabantwana mina ngizele basazozala babe nezizukulu ziyoza kumuphi umhlaba. If angikhuluma ubani ozolungisa? Kubhlungu. Already la eSouth Africa kuyoba ngathi thina sokuyitha ama foreigners phela manje, ngoba sicike intweni ezinga that won't even benefit us. Mane emasontweni yelu kuyogceka abantu abasiziyoni, yelu kuyogceka izangoma, yelu kuyogceka. Anikhuleki, uNkulunkulu uzoyizwa kanjani imikhuleko yenu ngoba nina yini oh uNkulunkulu wami, niyagqeka. Into ezi ukugqeka, niyagqekana kunokuthi nikhuleke ngokweqiniso noJehova uNkulunkulu ayehlisa umoya wakho ingcwele asisize sonke sabantwana bakhe, siyisizwe sakhe. Kwenziwa yini ukuthi la eSouth Africa ama-South African azondane kanje? Mangaye eNigeria ubheka ukuthi babambane kanjani, uye eZimbabwe ubone ukuthi amaZimbabwe naye abambana. Why nina why kunje la eSouth Africa? Phezu kwayo yonke lento abazali bethu nabokhokho bethu abayilwela la eSouth Africa, igazi elingaka elaphalala, but still thina noma sesithole yonke into uNkulunkulu wami sesisebenzele oParliament siyenzana, siyahluleka nje ukubambana, siyahluleka nje ukuthandana, siyahluleka ukuhloniphana, ngoba uthando, umkhuleko nokuhloniphana. Lento yokuthi ugceke omunye umuntu, uzonda omunye umuntu, uzumjaje wena uzibona uNkulunkulu, ilento yokudelelana. Angazi mina lalukuphi iBhayibheli ngaphambilini, abelungu mabafika la belukuphi iBhayibheli leli wena namhlanje olazisa kangaka so wazi ukubona umuntu oyidemoni nomuntu ongasiyidemoni. Hey, angifuni ukukhuluma kabuhlungu, angifuni ukujaja umuntu mina, but ningathi holy kanti yini enongena esihogweni. Ithi holy kahle, uyekela umuntu kaNkulunkulu akhuleke abe nereligion yakhe, wena mthande loyo muntu loyo, umjajelani, umsabani. Why kanti thina sithanda ukontrola abelungu? Why into enobulungu phakathi baholi, into enomuntu phakathi idemonic? Abelungu makatholi accident emgwaqeni, everywhere ngalelo langa lelo uyohamba beka amabloom, ahambe abuyele ku graveyard ayoklina ithuna la kubo. Wena awuyi, awukwenzi lokho, uthi amademoni, awuyi nokuyoklina ithuna la kamama wakho nobaba wakho.
Hayi man. That's why izwe liphele so namhlanje. That's why izizwe zizenzela zingena lapha kithi ngoba thina la asifuna ukukhula. Yonke into idemon. Namanje nje ungibhekile uyasho ukuthi ngiyidemon. Ku right ngiyidemon la kaJehova. Kungcono ngoba ngiyidemon la kaNkulunkulu. Okay, siqhubeke ngomthandazo. Noma ngihamba isigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Guys, bantwana basekhaya. Silimele ngiyagcolisa makube ngibe out of line. Yazi uthukuthela kukhona. Kodwa masimethemba uJehova. Kwakukhulekwa inkosi isikelela yenziwa umuntu omnyama, inkosi isikelela iAfrika, igazi liphuphuma, liqhitheka yonke indawo. Kodwa uNkulunkulu wasiphendulela. Namhlanje bheka kusiphila kangconywana kufana nakudala. Asike sifunde ukuappreciate lokho okuncane sinako, bonga uNkulunkulu into ayenzile. Maceda ukhulekisa abantu abaholi, ubakhulekise ngoba noma ungamsusa uMantashe ufaka uZuma, umsusa uZuma ufaka ubani, angeke akekho umuntu okwaba perfect. Abantu basemhlabeni laba yithi isizwe kumele sibakhulekisa noma nabe Makhosi, noma ngabe wena manje ungahamba uye eParliament. Amaphutha uzowenza amaphutha. Siyabantu, labantu abalapha phezulu abasiholayo yithi kumele sibakhulekele. Izwe lethu libuye libe lihle. Noma ungayikhipha ini ufake ini. Hayi ngiyanibona futhi senithana nokuvotela idiye. Ivoteleni azange namasha nazange nagijinyiswa. Mina ngcono ngoba ngumuntu wakudala imele yole ngiyayazi ngangiphila. Siqhubeke ngomkhuleko. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami iyacicima. Impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube kunaphakade. Kunjalo abantwana basekhaya. Lo mkhuleko lo ngiwusho ekseni, usho emini, intambama noma kunini. Mawungakwazi ukukhuleka, khuleka lo mkhuleko. Khuleke umkhuleko uzukhuleke nobaba wethu semazulwini. Khuluma, have a conversation with God. Khulekela isizwe. Funda ukuqolela, thanda umbhudu wakho, thanda usisi wakho, thanda isizwe. Abantwana bethu asakhona nokubathuma idoro umhlaba mubi. Awusakhona nokuthumela abantwana emavazithi kude, abantwana bayakhathwa bafakwe ikulbhekini. ONkulunkulu wami bomama base South Africa asicinene edolweni. Lezi zinto ezenzeka lana manayi, hayi mina ngazi ukuthi kwenzakalana eSouth Africa. Akusena kuthula. Yazi ngiyabazoya nabo mama bakhulela ukuthi baba mix, yazi angazi ngiyazi ukuthi umntwana isibusiso sivela kuNkulunkulu but bayozikhulisa kuphi ingane zabo kunje emhlabeni singafuni ukulungisa. Why singathandani indaba buphi ubunzima bokuthi umuntu omnyama athanda omunye umuntu. And mangaqala thina abantu besimama siyekela ukuzondana umhlaba uzolunga. Ubheke indlu engenamama uthanda lubi khona, kodwa ubheke indlu enomama onengqondo uthando liba khona. uNkulunkulu wasilethe emhlabeni ukuthi sakhe izwe, sakhe amakhaya, sakhe ingane zethu, sakhe amadoda wethu. Masinga umuntu oqala nje mangafunda ukuthanda umuntu wesifazane, masingathandana ungamzwisi umunye umuntu wesimame, ungayenzi into wena ongeke uvume ukuthi yenziwe kuwe. You must learn to appreciate another woman. Love another woman. Yonke into izohamba kahle emhlabeni. Lamadoda lawo bona aliswa yithi. Amadoda semajele afakwe yithi. Ngalenhliziyo zethu asifundeni ukuthandana. Masingacala sikhuleke uNkulunkulu wami. uNkulunkulu alungise umuntu wesifazane, alungise inhliziyo yomuntu wesifazane. Yasibahle siyimbali. Ngicela sithandaneni. Ngicela umthando udadweni. Izwe lizokhona ukuthandana nalo. Into esiyaziyo ukugcikana, esiyaziyo ukuphikisana. Abantu besilisa bahlonipheni abantu besifazane. Zithandeni ingane zenu.
protectani abantwana, akuyi ngokuthi umntwana umuzele. Oh, izitha ziyasihleka, ama-foreigners ayasihleka, bayabona ukuthi sisikathathi. Bayabona ukuthi sisikathathi lento umlungu into afika ayenza la eSouth Africa ukusdivide per religion and tribalism, it's still happening. But abantu bayibonile inkululeko. uMandela kudala waphuma ejele, yazi inkululeko ikhona, kodwa abantu abafuna ukukhula la. uJehova munye, uNkulunkulu munye, the Holy Spirit yinye. Akuna Jehova wase Faith Mission, akuna Jehova wase Luther, akuna Jehova wase Baptism, akuna Jehova wase Mapostolini, akuna Jehova wakuphi. uNkulunkulu munye. Basidoctrinate, basidivide abogogo bethu benza yonke into. But into engichazayo ngabogogo bethu, inkululeko mabayilwela bokuyi-ANC, i-organization yayinye elwela inkululeko. Noma ngabe manje sesinama-political amaningi ahlukene, sihlulwa yini ukuthi sibumbane futhi silwele inkululeko? Izwe selihamba, inkululeko siyitholile, but izwe seliyahamba. Angazi ngoba i-states besibhizi sikhawunta manje. Ungezwa nje ama-results we-states, 50% yabantu abaphila la eSouth Africa as South African citizen, 50% it's foreigners. Balithatha izwe lalwela bokhokho bethu. Angisho ukuthi vele nje nginenkinga nama-foreign, but isitha singena masinyane la kungathandwana khona bese masiceda sesilwa nabantwana babantu. Sababangisa manje ukuthi bahambe eSouth Africa, yithi sabaletha la ngoba thina sibambananga. Asizwani wena mawungaya manje, masingahamba thina siyi-50% siye eNigeria, sizophila kanjani? Into eniyaziyo nje ukuhamba niyogcekana emasontweni, izangoma, awusathani, amadimoni, laba bayofele. Ubani wena? Who are you to judge? Ngoba neBhayibheli lakutshela ukuthi who are you to judge? Wena kujajayo, wena holy, uye esihogweni. Lo mntana abantu oyinyanga ome lapho endaba komhloniphayo uJehova nomoya ingcwele uzongena kahle ezulwini. But actually leyo seyangikhipha nje ku-topic. Namhlanje besikhuluma ngendaba yokuthandana, besikhuluma ngendaba yokukhuleka, indaba yokuyeka ukugqekana, indaba yokuthandazela isizwe esimnyama. Vukani ma-South African. Letambuli wayicula le ngoma, ifa lizula lidliwa abahlakaniphileyo, not yet uhuru. Angazi ukuthi umuntu ohleli comfortable kwakhe yena ngoba uthola isalary enkulu, omunye umuntu alamba lengaphandle angahlelanga kahle, kuthini kuye? Umuntu nje athatha tender after tender, itender after tender, itender after tender. I-consistency ayisikho. Abanye abantu kumele balamba, kumele kuhlale kudle wena, kudle wena. What about abanye abantu? What about abanye abantu? Yazi abelungu, mina ngiyabonga uNkulunkulu ngenze ngabamnyama anyway. I'm proud to be black, but I will talk nice about whites at once. Abelungu basikala sabahluphekile. The time of apartheid bomwela umlungu ohluphekile. Cela uphinde, ngesikhathi sobandlululo bomwela umulungu ohluphekile ngoba bebanakekelana, bebabhekana. Sihlulwa yini thina? Ayikho lento emnyama ukuthi uJesu umhlophe uSathane umnyama. Ibuyaphi le nto le? That's why maybe kune-curse, that's why sizonda, that's why sizondana. Ayikho le nto leyo. uJesu, he was a Jew and a dark one. Ngicela sikhulekeni bantwana bamnyama, ngicela sithandaneni. Bantu besifazane gcinani edolweni. Ogogo bethu babelithandazela izwe, balifela izwe. Ngicela sikhuleke, sizoba nezizukulu nezizukulwane ziyophila kuliphi izwe kuso. Sikhulekele iKZN, sikhulekele umhlaba wethu, umnotho wethu. Bantwana bethu bagraduateile. I'm a recruitment specialist la ngisebenza khona. Inhliziyo yami babuhlungu, abantwana abancane banama honors degree, banaloku naloku, still they are unemployable, umsebenzi awukho. Economy yethu ayimanga kahle.
ngicela sikhulekeni, yekelani ukugcekana. uNkulunkulu munye, uJesu Kristu munye, akekho pink no yellow no orange. Asithi-ke uNkulunkulu munye, umoya oyingcwele munye, the universe yi-one, uphila kayi-one emhlabeni. Amathonga abheke thina ayithemba kithi azobuya kanjani, azophila nakuleli zayo if umhlaba uzobe usubhubhile, izwe lethu lingasekho. Kugcina thina la eSouth Africa sokuyithi ama-foreigners sesiphila kabuhlungu. Izizukulwana zethu ziyophila kanjani? Ziyophila kanjani nje mangothi uyangena la eSpirit Town ukugcwele nje ngathi kuseLagos. Uthi uya eTown utsho thina sihleli sisivalile emasontweni ndiwesamagwala ngakhona, sisivalile emasontweni sibhizi holy fire idemoni, amademoni sibhizi sazisa amademoni kunokuthi ngabe silungu siyancedisana sakha izwe lethu. And we are very learned, we are so learned. uNkulunkulu sibusisile. Mara into esomcoka kithi nje amademoni nenzondo. Hayi, basonta kamdise kuso. Hayi, amasiyoni. Hayi, izangoma. Hayi, inyanga. Hayi, asilungiseni izwe lethu. Masifunda ukuthandana njengezinye izizwe nje basithandana. Masingafunda ukuthandana, siye kukulwa sodwa. Kunempi lapha eSoweto. Bathi abeSuthu balwa namaZulu namaXhosa. Yini kona lokho? I mean this time 2022, really? 2022 izimpi ezinjalo emhlabeni isesekhona. Hayi cha bantu bakithi, ngicela sikhulekeni bomama, ngicela sicinene edolweni. Masingathanda nabomama siyilwe lempile. Abo baba bazothandana, izimpi zizophela, abantwana bethu bazophila kamnandi kulomhlaba. I'm worried ukuthi in 30 years kuzobe kwenzakalani ngabantwana bethu from today. Niyazi ukuthi kuzoyenzakalani lezwe leli maseliphethwa ama-foreign kwabona lamathuna wethu ayobhidlizwa kwakhiwa izindlu phezu kwawo. Leshabalala izwe labomkhulu bethu nabogogo bethu. Ngicela sithandaneni bantu abamnyama, ngicela sibambaneni ma-South Africans, ngicela sibuthane, siyele le doctrination. Sesihlakaniphile manje iqiniso siyala siyeke i-doctrination, sibhekane noJehova umveli ncango lo wayekhuleka nasemandulo. Asisho ukuthi yeke i-religion yakho, but makube i-religion yakho iyakulahla, rara uyiyeke ukhuleke kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, ubaba wethu osemazulwini. Ingqondo yakhe ibuye ulwela isizwe sakini. Sibambane, sithandane, silungise iSouth Africa. Abantwana bethu bagradile, abasebenzi. Bizwe nohleli phezu kwamathenda ayi-21 ngenxa yothando. Makhosi amakhulu, uNkulunkulu abenani, sazochubeka. uNkulunkulu abenomusa. Amen.